Umuyobozi w'ihuriro rya AFC/M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yagaragaje ko yifuza imiyoborere y'iki gihugu ko yahinduka n'izina ry'iki gihugu bigahinduka. Kuva mu gihe cy'ubukoloni iki gihugu cyahinduriwe izina inshuro 5, ubu gifite izina rya Republic Democratic of Congo RDC. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarihawe na Laurent Désiré Kabila ubwo yakuragaho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko mu 1997. Inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yemeje umwanzuro usaba guhagarika inkunga yagenerwa Tanzania. Iyi nteko y'Uburayi irasaba abayobozi ba Tanzania gufungura ibiganiro bya politiki n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, imiryango ya societe civile n'abahagarariye abahohotewe no gutegura andi matora anyuze mu mucyo. Madame Samia Suluhu Hassan, perezida wa Tanzania, akomeje kugarizwa nyuma yo gutsinda amatora ku majwi yo hejuru ndetse n'imyigaragambyo yabaye muri kino gihugu mu buryo bwo kutishimira ibyavuye mu matora.